Umentri rang bak dokari Narendra Modi ulakan tu bendon ke jingya teli hakaban penek pensa ya kami mariang haka World Wildlife Day. Umentri katanat Home and Cooperation u Amit Shah ula pli ya ka workshop kalau ka jing penek pensa ka jing sam haka dairy sector. Kumbapra nakasispa kabahak jong tulong kini di pasengkam na jong ha GEM pendap di bajing di kabakot sa pun 2,000 kilo tingkat. Menteri Ketenaga Home and Cooperation ka Sarkar Pedeng u Amit Shah rasmai ban pen syusyu haka bante lakam ya tulong kai drop bean kanang ban penlan ya ke India no drop. Ka Central Warehousing Corporation kala penya re ka rukom samar bam da ka ba pentikna ya ka jingshingan ka bam kadi ong Menteri ka Sarkar Pedeng u Pralhad Joshi.